هلو قرم مرحبا صار حمد اللهم يا خمي اللهم ياه well what's going on in here, what's going on, what happened? تسلا alright تمالي خنم صيك على نحوات لما عندي سوري زي حي تقبر الله بزاد حري مثلني جرات تقبر لكم الله يا so cover up قبر لني تسلا my goodness well اتصبوا نقرم I have not أبزي not حيز الله نعوم كم بالكم مجمرة نت report كنكيدنا نت numbers انتاي مثل numbers كنكيدنا تسلا خميلة أب كنا زلا دحرو مسا انتاي تمثل تسلا man the most valuable company in the world by the way كم زي حيز وزلو تمالي hope سمعك موت من تصفى قبر especially توم مسانات مهاركة خلو تترك سلز فلتكم مس سمعك موت تكونوا تصفى قبر. So Tesla, my goodness. Okay, let's see. Share, you guys. I hope you make money. I do make money. لما أنت مالت swim trade زبها الله. صار كحلف كتبل شت تبلا هذا قرب جنزب لما أنت جيرنا مالتيو تبغى نجاري. So first of all, let's get it. What is as of now? Even I am lying. I was like, so sure. So yeah, 3 والله محوات as of now like 18.89 لو ما عندك راح increase كنا. So 10 شو متنت 8 already it's going up مالتي كلتا 254 it's second step maybe كلتا 200 yeah 59 تبصح تخونيا. So 10 شو متنت 94 increase جرا لو ما عند توسخة كلتا 210 3 قرشين يربو. انتي مالتي زي let's do simple calculation قدمنا بتي زبولو مخادنا قدمنا بتي خالات مخادنا let's do this. Okay. What does that mean? Always what I like calculation. Calculation is calculation. So as of now, investing calculator Tina. Why is the the okay, let me do stop sharing. Stop sharing get type قبل all right. Actually, like I'm gonna show you what I got. Like technically, this is how I did. I was sold قلت في لشيء I was about 29 رونتن okay one can قبل أنا لما عندي 18 point okay 18 point like 94 سخا is end of the year you could make إسراء شح اتخاذ الخنا you can make 3 شو عتميت لما عنده see that you could make 3 شو عتميت $1 لما عنده تراح اتخاذ تنبر نركع إسراء شح مالتي إذا أنت أنا نزلنا just أنت شيء كاي مالتي this is swim trade وأنت يقرأ أنا إذا تهوي 10 تقول تقول لا شيء تأي by the way I had 12% كلها increments كبرت عن تبى شيء تأي I just make it about 2400 بعد it's good one إسراء شح نيرن ناي swim trade ملا أمري لازم فلخوان إنزي أثن مسار حق نزب مالتي so تسعة حد شرس نيرن بخلت 210 4 10 5 جزئين so this is almost 24 something الله سناتي بتخيل يكون this is what I make today okay this قبل كل شيء ترخبوا مالتي يكون just down the حركيرو أنا تسوي زبلو I shit and I don't have sell it مالتي this is swim trade not my long term invest يكون عندي swim trade long term invest زجورو nothing يكون so كم زيجر هجنا عمنا شيء تقول له صباح قال كركب خل ميت كركب خل بحر صباح كومو جلجلة دابل كاتخلو دي swim trade okay this is Tesla how makes today was so happy we did that we seen it guys so far انت إذا مسلجن بحصر زبالة نبتي حافشة ومجلس إنها هنكيد انت أي فيتشر ناي تسلا انت أي تمثل كي زنبرة نابيك غيرنا so let's go with it to report مالتي overall جن تزرعهم you can make it today بك بزالهم مع أنت زي مالتي alright let's go with it share انت زي اللي تي PowerPoint تي ندا please ندا نقولكم PowerPoint يكونن أتي report financial report يا خمسة مالتي financial report is the most important
Okay. All right. Upon as markup. All right. There you go. So, first of all, text كبر اللي عند زي الرألي. So مجمرة أزي Q3 report إن عند قبل ذلنا مالت نايكل تشحن عسران أربعة Q1 Q2 Q3 أبزين نزلنا Q4 كات الله هنا مالت ورا حدا عمتها تكنيكاليز 2025 ورا حدنا. So أب ناي Q3 انتاي تسلا اتيام انتاي وزع جرا كما يمثل انتاي فيتشر ناتا انتاي اخو the most important ناتا. That's why share ناتا كباب 19% increase جرزلو within one day what happened? Okay أبزلو مجمرة almost تي earnings جبرتو تي EPS كلهم قلت أنا الحين. So مجمرة نبت سامر خنكيد نحوات. What is this in here? This is the most important. All right, profitable. As of Q3, what Q3 Tesla unusual like 2.7 billion cap to operating income gera. مخسب is بلوكم دلوقتي 2.7 cap to operating income. Operating income مالت like بحاتيرو مكينا شيء لويتا energy like service هيبا شيء أسي كل وقت عيتها شفينا بمول أسي 2.7 billion income gera. Then net natuha 2.2 billion. This is አይተጸበይዎንከሙ እዚጉን መጽሎም ማለት እዩ. All right, let's go with it. Profitable. This is good profit. 1.68 ገለኦም ተጸብዮም ነይሮም. So far make good money Tesla. ጽቡቅ ገንዘብ ጌራላ. ጽቡቅ ኣዝዩ ጽቡቅ ዝናኣድ ገንዘብ ጌራላ ማለት. This is the most important. Why Tesla is high share ኮይኑ ዘሎ ሓደ ካብኡ ማለት እዩ. ካልእ ካሽ ዝረኸበቶ ዝገበረቶ ካሽ ጥረ ካሽ like what? Operating cash flow almost 6.3 billion per year. What does that mean? Wow. Free cash free cash. The free cash زبلنا زي عملتها profitable. Okay. شد شنت بسلسة cash عندهم غيرهم الكندا ده سبلة سلام تاي كل تنت بشوعة بليون. Okay. أبزي almost سلسة نت بحموش بليون خون تاي غيرهم. Capital expenditures مالت expended غيرهم. صريحهم whatever ده حنكون موتينا قص ካልእ ነገራት እንታይ ወፃኢ ገይሮሞ ማልክ ኢኩፕመንት ድዮም ብሓፂሩ ሮቦታክሲ እውን ትመፅእ ኣላ ናብኡ ስፔንድ ገይሮሞ ሶፋር ግን ኣብዛ Q3 6.3 ቢሊዮን ከሲቦም. This is good man. Never Tesla happen ኮይኑ ኣይፈልጥን ነይሩ ምክንያቱ good margin ስለ ዘለዋ. I just want to make sure am I okay ይረአ ኣሎ. Thank you. Let's back again. Okay, this is the most important what profit gera abzi Q3 unusual marginal not a high profit ይመጽ ዘሎ. That's why 6.3 ቢሊዮን ሲ ጥረ ገንዘብ ሒዛ ካብዚ ግን 3.5 capital expenditure ማለት ንብረታት ናብ ካልእ ገዚኣቶ ጸገም ኣይኮነን ኣታዊያ ጠቅላላ ጥረ ካሽ ወይ ከዓ ካሽ ፎሎ 2.7 ሒዛ ከይዳ ማለት እዩ. So እዚ almost تسلا هجي عبد الساعات زي كندي كاش الله أبهان أتوما كلاس مسانات مهرحوات فلتوهم 33 نتبي 6 بليون اللوات رجنزب. واو كرينا بالانش تمسكنا. أوكي كندزي خونا أب أكاونتات رجنزب على نبلنا 33 نتبي 6 بليون. أوكي كندي كعدا اللوا مرين. سو لذي تسلا أنا بانكرابسي ديا كتوردق ديا كتورد ديا أنت أخذ كون كرينا جن سوفار 33 نتبي 6 cash and cash equivalent allowa ጥረ ገንዘብ ኣለዋ ሄጅ ጥራይ 6.3 increase ገይሩ ማለት እዩ. so far ግን 2.7 ማለት እዩ. ካልእ the most important artificial intelligence ሕዋን artificial intelligence over 75% increase ገይሩ training complete ገይሩ ማለት እዩ. so ናይ artificial intelligence ወይ ከዓ AI ነገራት ናይ ተስላ ብጣዕሚ እንታይ ገብርሎ ይዓብይለው ይምዕብሉ ኣለው ማለት እዩ. ኣዝዮም እንታይ ገብርሎ يمعبلو. That's the most important أحوال. كاش كندي الله قدوفو هجز أتوتا كاش ترى كاش شديشان بسلسة كابت شديشان بسلسة سلسة رحمش يهون like نجارات جزي أتلو ترى جنزب أبي إذا أتو خلتنا شو عتت لا كندي كاش الله تسلا as of now سلسة نت بشديش بيلون قال مزخولون AI كأزي أدخل لنا. أوكي قال سايبر تراك boom سايبر تراك the most تا سر سالسيتي مكينو أم تشيت أبزي.
alright كلنا نفولطو موديل واي and موديل 3 راح نزلوا خلت نيرا سايبر تراكسي هيجي ابزي انكم جيرا بلنا for the first time look this سايبر تراك ابزي اخذ له خطه سايبر تراك كبابي حدا ميتشح يا تشيت نيرا انا حنتي هجي نابي برايس داون جيرو مالو ان افريج ناب 80000 ايلان ماسك اب تو كولز بولو مالك this is good واقع مقدال ناي سايبر تراك مالت احوات ديماند هاي نمركابي كل شع نمنتا ايميلو مسيركا ايلان ماسك كسرح كله هجي بتشيبنا نسرح زلنا حسير بحسرنا نسرح زلنا إذ بزلو boom this is good alright AI is coming cash is good profit is good margin is good and then Cybertruck is good to go Celeste مكينة so far وكال FSD مالت full self drive car is coming so far أب supervisor زلوات رحن alright let's back to the numbers حوات alright here you go this is most important look this I will put this down okay total ناي مكاين تراي revenue كابينت مكاننا موديل واي موديل 3 and سايبر تراك مالت سايبر تراك وحدي على جنب جرا تقلل لك كندي إن كان جيرهم أبزي Q4 زي up 2023 up Q4 10 بليون يخون technically كابز حلفة year over year كلتا percent increase جرو look this أبزي هذا most important حوار let me change my color كلتا percent increase جرو لو okay good energy generation وكا storage revenue energy كل سولارن قال إنه بالحوات you know can they percent increase جرو 52% increase جرو year over year wow this is big right look this Q3 نعامي كل تشحن 20 كل تنت بحدا بيلنا كواب نيروا almost هيجي قلنا كل تنت بشوعاته كبل كله خجن كل تنت بحدا كل تنت بشدشة كل تنت بشوعاته this is alright no my bad تملس صوت تودي energy service حرد محمشة بلين نيرو كمو اب Q3 2023 اب Q4 جن كل تنت بسلسة بلين look this حوار 52% increase جرو energy service مالتي كال service and other revenue almost 29 increase جرو 29% like مكان كل 10% أبغى تعرف مكان كل 10% increase جرو revenue أتاو يوم okay energy 52% increase جرو and then service and other كا كم زي مكينة مكراي قال كا 29% increase جرو as of year over year that's why Tesla is booming out my friend that's why Tesla is like booming out كندا أجرا total revenues قبروا 25.18 yeah revenue misgerem 25.6 something but it's not a big deal but the most important is this is expected قبروا 25 بس سانجلن جن زرخبوا 25 بحرش منته that's okay but year over year revenue total كنبل كنا 8% increase جيرو look this Q3 قلت عشان 23 بليون نيرو اب Q4 قلت عشان 23 بليون نيرو نتبي 186 مالتي the highest نيرو كرينا Q4 is going to be the highest too Q1 2024 21 بليون نيرو Q2 2024 25 نيرو Q3 25.18 that is the best year over year 8% growth alright كالو the best about total gross profit this is رايو like ازي مخسب مالتي حاط رايو اتي total gross profit ابز حلفه كنده يكون margin نيرو 20% increase جيرو رايو ذيك gross margin see look this 19.8% ازي اذا فرحنا نيرو نحنا okay yeah they had a 17.9 17.6 17.8 19.86 almost 195 bp so this is the best number that's it this is the best number cap operating margin like 10.8 is still good number it's not nothing like صبق نمبر مالتي حماق نمبر مالتي هيكون كابز حلفة رايوة 6.3 نيرو 5.5 8.2 like 10.8 so تسلا محسباويت مكين مخس كامباني خوينا حج profitable
like ካምፓኒ ኮይና ምክንያቱ gross margin ናይ ተስላ እንድሕር 19.8% ኮይኑ that's good ገንዘብ ማለት እዩ ብጣዕሚ okay let's go with this ንቀብሎ so ካልእ right most important ክወስዶ okay here we go EPS ማለት earning per share ማለት ኣሕዋት ዝሓለፈ 0.62 ነይሩ ሕጂ 0.72 why net income divided to outstanding share high መፅኡ ምክንያቱ net income profit high ስለተገብረ ክንደይ ኢልና መእተው ካሽ net income 2 ክንደይ ኢልና ተሪኹማ 2.7 ማለት as a cash flow this is great so Tesla did good numbers ኣብዚ ኩሉ EPS ንባዕሉ 0.62 ዝነበረ ናብ 0.72 perfect we like that ከምኡ ዝበልና ካሽ ጠቕላላ 6.2 ቢልዮን ይኸውን ካሽም ገይሮም net cash provided ካብ operating income ጠቕላላ ሕጂ ኣብዛ ኪው ዝገበሩዋ ማለት እዩ so 89% increase year over year ኣብ ዓመት 89% ካሽም increase ኮይኑ isn't like wow okay ብምቕፃል capital expenditure እዚኣ ዝበልኩም እንታይ እዮም ገይሮም ዘለዉ ክንገልፆ ኢና ድሓን most probably robotaxi ወይ ከዓ እተን cheaper መኪና 25k ናይ 25,000 መኪና like ዝመፅእ half of 2025 ክትመፅእ እያ so maybe ናብ ኣድዮም ገይሮሞ ዘሎ almost 3.5 ቢልዮን ይኸውን ገንዘብ ወፃኢ ገይሮም unusual እዚ ዳርጋ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ጅዋሊ 2.4 2.3 2.7 2.2 ቢልዮን ይኸውን እዮም ናብቲ ዓበይቲ ነገር ዘውፅኡ ገንዘብ ነይሮም ሕጂ almost ናይ 1 ቢልዮን ይኸውን ኤክስትራ yes more ኣብ AI ይኸዱ ኣለዉ more ኣብ መካይን ምስራሕ መፅ ኣለዉ so this is technically invest ይገብሩ ኣለዉ good ነገር እዩ እዚ ክብል ከሎ 43% increase ገይሩ look this ኣሕዋት free cash ጥረ ገንዘብ ሒዞሞ ዝኸዱ free cash ኣብዚ ሓለፈ ንኣብነት Q3 2023 ክንደይ ነይሩ 848 with an M million ነይሩ alright Q4 2023 almost 2 billion ነይሩ Q1 2024 negative 2.5 billion ነይሩ negative and then Q2 2024 ka 1.3 billion ነይሩ ሕጂ ግን 2.7 billion increase 223% 223% increase ገይሩ wow alright cash and cash equivalent ማለት ተስላ ባንክራፕሲ ክትከውን ዲ ኣይትኸውንን ከባቢ 26 29 26 30 ይኸውን ነይሩ ሕጂ ክንደይ ኮይኑ 33 ቢልዮን 29% increase ገይሩ my friend look this one this is the most important ولا حنت ናብ ካልእ ብዘይካቲ ናይ earning ናይ ካልእ ብዙሕ ኣይገድሰናን this is the most important come on make it that እዘን ኣብዚኣ ዘለዋ I just want to write okay እዘን ኣብዚኣ ዘለዋ year over year how increase ገርና ኣለዋ did you see any down no ኩለን ረኣዮ 2% is ናይ መኪና ወሰኽ ገይሩ 52 is ናይ ኤነርጂ ወሰኽ ገይሩ 29 ናይ ሰርቪስ ወሰኽ ገይሩ ብሙሉ 8% 20% ኩሉ እዚ increase alright negative 0.6 ነትለደ operating expensive that's good one ወፃኢታት operating expensive ወፃኢታት negative 6% that's good one that's why ወፃኢታት ከ negative ምዃን ከዓ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ባጀት ኣሕዋት ኣይትረስዑ negative 0.6 ምክንያቱ ወፃኢታትካ እንድሕር ኣጉዲልካ ኣታዊታትካ ሃይውኻን ማለት እዩ I like this negative 0.6 ኣይረኣኽዋን ነይረ actually thank you negative 0.6 ራዮ ብዙሕ revenue ገይሮም ብዙሕ ኣታዊ revenue እንዳገበሩ ከለዉ ግን negative ኣለዎ expensive ናቶም ወፃኢታቶም ማለት እዩ ካልእ income from operations 54% increase ገይሩ like this is all sweet and good financial summary as well. All right, let's go to balance sheet. How are we gonna see? All right, I'll come to this balance sheet. Where is my balance sheet? Can I get the balance sheet?
دحين كنري أنا خوينا من قد ندار أنا إحنا كنا. Alright, listen this. So revenue تقلال أنت أم صرحو أنت أم دقتو نزبل 25.2 billion دقتوه جنزب حوات نهلكم زي. على grows in vehicle delivery grows جريو delivery تاتبو ماتي grows in energy generation and storage service good نيرو. Then hyper FSD revenue مالت still supervisory هذا FSD supervisory again like revenue ጽቦ generation ገራ ላ ማለቲ እዚን ካ model Y and model 3 እንኳን አዝኸላ year over year. And then Cybertruck is the most important features such as actually smart SAM. It's kind of good revenue ያላ እንሳ. Then higher regulatory credit revenue. Okay, that's a good one. And then right, let's get profitable comes rana. This is good profit. Cash is, as we see, is 33.6. Now it's 2.9. Let's move forward. What we have? እዚአን ኩለንተን መካይን ካልእ ዝረኸብኦ ኩለን ዘምፅኦ ክንደይ ደሊቨሪ ኮይነን ክንደይ ቢለን ማለት እዩ ደሊቨሪ 443 እዩ by the way. Yes, I know 476 ነይሩ Q4 2023 ሕጂ Q4 2024 ክንሪኦ ኢና ደሊቨሪ should match 476 መካይን ኾና ደሊቨሪ ማለት ናብ ዋናታት ደሊቨሪ ክኾና ክሽየጣ ማለት እዩ so ክንሪኦ ኢና ድሓን ከመይ ኢንክሪዝ ግን overall year over year ግን 6% increase እናዘልና ኩሉ ኣሕዋት almost 6% increase ማለት እዩ like ኩሉ increase ኣሎ. All right, let's go with it. Not necessary. All right, you got this. Okay, FSD. Okay, it's not necessary. Okay, it's not necessary. Okay, this is, I want to read this. This is important. All right, what? Profit رينا cash رينا volume رينا كله خندق تشيت رينا مال products نجرات plans for new vehicles حداش وتيت نتمت مالتي new حداش مكينة من هذا حزني 25k plans for new vehicle مالتي sorry more affordable models. Come on, what did damn it. More affordable models. Am I sure? Okay, sure Allah. All right. So look this plan حداش مكينة more affordable مالت حسرت مكينة remains on track for starting production in the first half of 2025. Here you go, my friend. This is investors, they are happy with this. Ab مفارق كلتشحن 25 already نمصالنا جاتنا انا اتا حسرت مكينات بحال ناي تسلا واقع خباب 25 شح كتمصي ابلنا الله بوم اتاودي so نسات رايتم صور ريفينيو يوسدان. I know model Y الله أنا model 3 الله Cybertruck الله إزي أخ عند حرت وسخة دحرو خانا بيكن متينا روبوت تاكس دحر متيا سايبر كاب دحر like no سايبر كاب دحر so van سايبر van دحر متيا autonomous دحر متيا. What are you gonna say for Tesla, my friend? That's the best in the world, right? So far بزين بلا زلنا model Y model 3 Cybertruck هجي عاد تقبر زلا. Another next year is the cheapest. حسرت مكينة متسيا. حسرت ندحر كنا 25 شحكة. Everybody نعاخ جزء مالتي. Revenue is going to be grow. بمقصال كابو شعونا بربو تاكس متسينا 2026. دحرو خا يا ربو فان قال. دحرو autonomous هلا. مزوغة انت هلا إذا كل energy and solar نبلو زلنا ها معرو إذا خيجلو. High 50% growth غير زلنا energy مالتي. Can we say number 1? Yes. All right, what are you gonna do, Tesla investors? Short term, maybe we'll see up and down, but within 2 to 5 years, Tesla is gonna be out of reach. According to SubSap, is بزلوخاني. من البعض تودا داريت كتمس أخذ لأن تسلا نزبل. You know Tesla انتايلو؟ إلان ماسك انتايلو مسيلكم. Let me cut. Tesla is the only one EV, electronic vehicles company is profitable in the whole in the world. That's his words.
So let's see. Yeah, China أو produce جبراندين معاد دس بله نساتون كنتات قال مل forget about it. This is how. This is how the new product is killing the market. هجي what's يوم مش هبز حلفه ما أسيم what's يوم دانا أبتي event. Okay, 10 events what's يوم كلهم investor شيء تما. That's why Tesla is 22 like كل تميت 10 سلسلة دي كباب بس حني راد the cheapest مالتي. هجي جا back كيدا لنا تري اللهم لا كل تميت 50 مالتي. هجي خطور تدخل يا إيكيجين كقاتم خالي كور تدخل يا doesn't matter gun feature Tesla invest تكبر نحركون كا don't now why كونكان هجي كونكان like look forward my friend look forward حدش هيكونن حبش education حدش نهجي تقول مصو قال ما لا يكوننا نمهر نحنا like تصمم ملك حتصن حلك 300 قرش نرينا as the end of the year comes رئيس الله أكايد عملت maybe I couldn't cut that's fine ناب كل تميت نقول أنت تملي سخا hey buying a deep opportunity to buy my friend more shares focus what more shares not personal finance وانا كل تميت 10 سلسلة اللي حمتي هجي جنزب تليكا more share راح هتجزل لك مهنياتو تري لك production ناتا تمتصالو volume ناتا يمتصالو أتاوي أتصبغالو margin ناتا profit almost 19.89 رينا لنا that's a good numbers cash almost 33 billion رينا لنا that's a good numbers what else do you want so مهنياتو model Y model 3 Cybertruck and then like the affordable car the 25,000K مالتي شعوب robotaxi robovan autonomous and addition of energy okay good so it will be utilized aspect for next generation platform معناته زي انت عم بتقير مثلكم ناب full self drive ياخذ كون مالي so mostly this is the current نايزيا platform ديا صبو زخونه ገንዘብ production ክትገብር እያ ማለት almost ካብ 2 ክሳብ 4 ሚሊዮን is 2025 yeah this is how أحوات مالتي so this will be expected maximized capacity of the close to 3 million vehicles 3 million vehicles enabling more than 50% growth over 2023 whoa بحثيرو كاب 10 كساب 30% يخون production up 2025 وسخ مكاينة بلوكم دلوقتي that's his Elon Musk's project مالتي not to project from 20 let me read this 20 to 30 vehicles growth in 2025 projected كاب 10 كساب 30% growth نخجبر مالتي more مكاين صراحة more production نخمت مالتي like this is average زي أطرح ذا ماكينات راح بزح تمتيع مالتي okay all right let's go my friend all right this is like مكان اب عالم دولار the whole world X بزيك China بدي اب China like the big market share all right let's go this what do we have in here wow gas car let me explain this حواد look this بغاز تسرح ندحر مكينه خوينا غاز كساب كندزي خون كونسيوم كتقبر كلها بروبوتاكسي كن like this he's trying to come to this guy robo taxi well this he said 2026 will come full 20 will come full مالتي most probably next year 2025 up California and Texas بتن model Y and model 3 بأن كجمهوريهم like full service drive مالتي بزي سب زبحال دي بالله تريون لهم سترسي اللي فريني اللي ولا حنتي اللي إذا فلاتي إذا أبزي أدروا لهم كمبيوتر يحوال ولا حنتي بالله إذا أزي تاكسي متي أبيك تقبرهم سب زي بالله هجي 2025 at Texas and California إذا ما كنا زي سازي كونت زي أزي كونت أبتنزلوا موديل Y and موديل 3 سرح جمرين
then system بمولو to hardware بلو to كله AI function بلو to كله to computerized بلو by 2026 زين كمزاين زين كباب واجن an average كندا إلوان زلو like about 30 case مالتي so taxi يلن شيء all right let's go with it it's nice look nice and sweet look nothing I like it زي أخذتها فان مالتي so نايزي out أنا حلا أتمت مثلني نتها بزح يقلتن okay this is the charge حوات كم زي أقرأ drive gear أنا بزي comfortable أبزي charge مالت كم زي بشقاء كير كفتا قطبلا مالتي كم زي على خيرا ولا حنت بلاقي بلان زي من بلاقي بلان الشرر إلا خيرا بزي charge full تخول مالت nothing يا زيهم كاريخ ماهم autonomous دك سب سرحنا حد جناز جاي زلوا إذا كله زمت زلوا إيه مالتي بزلوا hand ناتن هلكم so far 7 مليون هون ماكينة تصريحنا الله تسلا that's a lot of cars by the way okay this is the available now this is the energy one is it power walls solar what this is the power walls the energy as حنتي مالتي the power walls this is good this is 50% increase غير زلو is the energy مالتي that's a good one I like it زي حدا factory construction continues to be progress yeah زي كا حدا semi factory ناي semi factory construction سرح له يعبلت factories يعبله مالتي that's why almost 3 سنة تحمش بليون هون capital expenditures go wrong لكم نبستات مسرحي this is new factory what is about you doesn't say any nope it's under construction try okay is it just vehicle delivery we don't have to go detail of this not necessary for us all right there you go financial is this that operating statement I need balance sheet yeah current asset احوات راي balance sheet current asset as of now كاشنا 33.4 አለው okay got is total asset نحن look total asset احوات total asset يا رايوا total asset 119 بليون አለና ማለት total asset لاس 119 852 billion አለው this is a lot of assets ማለት how about total liability خا زي عند حكيتك the number is like 49,142 almost like double of that إكتلوا عملتي most probably أنت أخان دحر نزي عارك تجبرن دحركم كا نت current liability and current assets مالتي the most important so current liability where you go total current liability this number line is كنديالنا 30 حمشته شوعته what is current asset current asset total current asset اتصف خونا لوزي 56 3 ببليوني 56 3 شوعته تشعته let's divide this 56 3 شوعته تشعته divided 3577 like 1.8 god damn it 1.8 حوات almost اتزلو عدا ناي 12 ورحسي حدا غزي مولو paid off جيرس اندغنا 80% نايت خمان ترفالو نخال almost كلتا غزي خفل يخال عدا يبلنا له so تسلا نخلت عمد ولا اتاو انت زي رخيبه بس زلو وقت كي تكنيكالي زبلنا زلو بزح خلت عمد والله رسشن دحرقاتي تسلاسي نتويرس بتزلو اساتي معناته ناي عمد اتاوي وصايات زلو هلاو ناي عمد يبلنا له كباب 56 بليون يخون كابزخا كباب 20 كباب 30 بليون كا عدا لوا سلس عدا عند خفلت كتنبر تخل 2 years without any revenue مال technically this is great usually we had like 1.6 1.3 1.2 in your normally so wow like asset كم يجرو غير اللحوات look this cap 93 billion نبرة 20 September 2023 كم ده حلفة Q3 night 2023 هجي ناب 119 بليون مالت 106 بليون
100 شعاتن 112 110 شعاتن بلا. That's a good asset. That's a good move, my friend. Very good. بالطعم good. Yeah. So, yeah, we have good outstanding shares too. Right. Okay. What do we have to do? What do we have to read? Others. All right. That's not necessary. Let me see. It's not detailed. It's not good. Not good. Okay. There you go. All right. Let me go to some notes. What Elon Musk entitled. All right. First of all, Tesla EV company profitable. تحنتي مخزباويت كامبانيا تسلا بلنا. He's right. 19.9 margin رغينا مالتي. كالك ساب 7 مليون بهيك سخونه تسريح ريخهم ماهم مالتي. سالسيتي energy business what its growth ريخهم ماهم 50%. Very good مالت. Like wildfire my friend. October 10 event صبق كم صغرون قليس أبت الزاربولو. Well actually قليس إيه ما يزوي أما جو. First half كنت عشان 25 إذا affordable vehicle 25 شحواق أخذ مسيا. Make good revenue. That's great. تقللا كاب 10 كساب 3 vehicles وكا مكاين جرو كجبران وكا أخسر more كمتسعين مكاين مالتي. Then deliveries بلنزل مالتي. That's good one. So CyberCab volume production to CyberCab بحوات CyberCab robotaxi production up 2026 كتمت مخانا إنا نجرنا كاب كل 10 مليون كسب 4 مليون per year. That's a good man. Well to start look this حوات كاب كل كسب 4 مليون كجمر كلها CyberCab to start anyway نسات راح عندنا trillions نمتعي to start مالتي 2026. That's a good one. We like that. This is a good. أنا أنت حداش ماكينة ممتعة good. كلتين مكان بحتصير مسألة حنت 2025 متعات حنت 2026 متعات 2026 okay version of version 13 FS like full service drive FSD will be 5 to 6 times كجهد توزيع مالك تصبح زخونة version like انت technical انت عايز بزول زيسي كاب سب زويروسي سب زوير كان السخانة supervise ندا قبل كاتغيت بعلات تزويراس more like more safer وحسي اخذ كون بلنا زي ها Q2 2025 توزيع مال السيستم يبدي ايزا وين so Tesla can drive by itself yes can drive by itself مالت alright مدمدم تانتا إلى الماسك بزح حتتات نيرو بزعبانا election كالو بزح كاوكا بزح أي مصحون it's not necessary Tesla will become the most valuable company in the world and by a long term not sure So Cybertruck price dropped to 80k مالتي. Good one. So yeah, this is grim. There you go. The handle. I know Elon Musk has invented Tesla. Just بريب. Make sure guys. زي بزعبا phone عندنا هذه what do you call cyber no sorry no crypto قالت but this is fakes بزحلو. Be careful guys. He didn't do that. So this is all technically some facts مالتي. So عندنا كريبتو داتا زاربي دبل كوني كريبتو خم دبل زمت على الحوات. Be careful this. Okay, be careful. All right. So Tesla. All right. Don't miss out, my friend. Tesla is going to the moon as of now. I think so. Let me show that 55. Yeah, 1942. I wish I could hold, right? ما عصرت قلت برسن كلها أنا شيء تيا hold جريات تزغون نيرة جسين عسراش حيس كلام مخانا نيرة نفس لأن أنا بحث شيء أنا ما أتوه anyway that's okay I'll do that tomorrow أقام بحالي بقولن بس كل شيء swim trade كومي أخا 3% 2% 4% كمان الله دي daily مالتي so this is Tesla is going to the moon maybe كريدو سلسم إيتي yeah most probably yeah Q4 صبوا عند حركيرو yes already هجتي تبسن كنا event أواعيل نبر وكا داون كنزلو هجي أبغير له so let's see what happen alright good luck for the investors نسوا من لا قبلنا حوات إذن مهورينا أبغى بشاء education كل شعب بورتفيلنا داخلنا نرئي نخيد كساب كنا invest جرنا لنا نتاشر جزينا لنا كم يمثل نبلنا نخيد تحوسنا تريليو مزجبا سالساي بيجي أب قربا خنم صينا بزح عينة برنامجات زلنا
ማለት ንሕና ንምህሮ ጥራይ ያ let me show you this. Come here, come here, come here, come here, come here. There you go. Alright. እዚ ትሽዓተ ፕሮግራምና ንምህረና ቁጠባዊ ዜና PPI, CPI, CPE, earning companies ከምዚ ሕጂ ናይ ተስላ ዝገበርናዮ unemployment, Feds, inflation ኩሉ እዚ ብምሉእ ነምፅኦ ንገልፆ ንምህሮ ኢና ኦልሬዲ እቶም ምሳና ዘለዉ ተምሃሮ ዳርጋ ይፈልጥዎ እዮም ነዚ like nothing no questions ምሕደራ ገንዘብ budget very important ዛዕባ ስታክ ኩሉ እዚ index ETF single individual stocks how to invest where M1 finance كل حواويسك بزعا ستاك كمولو زي financial نبعلو نمهرينا number 4 real estate جزا مجزاء و investment مقبار ويكا استفلا لعنة commercial مجزاء how to buy كابيلون تركب كله وطرح مشان ناي نقد مجزاء ويكا مجمع ربع لخا كساب كندي جنزب ليكا بوم وطرش يدش مدحن نا هيوت مكينا منبري جزا زي عين شيء إنه just we teach them كنتايك مثلا لو insurance كاماريتي كوزر شوعته نتم أبي أسد رايز ركوب مسرته وبزعبك أرز ናብ ኣሜሪካ ነበርቲ ዝርከብ እንታይ እቲ ታክሲ ክንደዮም ዝኸፍሉ ከመይ ገይሮም ሰይፍ ገብሩ ክእሉ ቁፅሪ 8 ናይ ጥሮታ ኣካውንት ክትከፍት ትደልኻ ንቆልዑ ንዓኻ ሮዛሪ 401k 529 ኣካውንት ካስትሪያል ሮዛሪ ቁፅሪ 9 ክሬዲት ስኮርካ ተባላሸወለካ ድዩ እንታይ ጌርካ how to fix እንታይ መስል we need this all this 9 ዓይነት ትምህርቲ ከባቢ 10 እስካብ 10 ወርሒ እዩ ዝውዳኣልና ብዙም ኢና ንምህሮ ሓደ ዓይነት ፔይመንት እዩ ዘለና ሶፋር ብዙም ጥራሕ ኢኹም ዓርቢን ቀዳምን ንህለኩም عربن قدامن نن 2 ساعات كتساتفوا لكم عربن قدامن سنبت ديسكشن سنبت حتى الملسني قالي قبلنا قال توسخ بتي حبشه اديكشن اب تشالن نمهلون حتى الملسن اب سنبت دي ابقله نملسينا قال بيزيز غيرنا زغدفنا برايفت نقبل نيرنا تليفون نس بيزيز لزقنا اي نقبلنا اي ام سوري ولا هجو حبات ريكورد قبرو قلقله اي نقبلنا احنا بقى خلاص كل العقمنا يخوين فتينا يكوننا نسالينا يكوننا نحنا كنحجز دسم بلنا كن لعل عقمناي ولا نزم تمهارو تدوي لهم كمان نو اب كلاس حيسكم مصنحو علنا عربي علنا قدم علنا سنبت almost كل 3 ساعات نقبر ايدو almost 9 hours average like 7 to 9 hours علنا سو حتى زلو ابي مص ولا بيرسونال ملوات الله بالتعمين وفعات بروفيشنالات هنا لو ناقو ازيوم بزح ببلو عينه تمكرات زلوم انجينيرات نرسات كال بمو ميوم زكافلنا زمهرناون الله مالتي thank you. This is all we have. Habesha education is moving forward. حوات زي كنبر كلنا جن don't ندحر تفلتوا هونكم ولا بتي يوتيوب كيدكم ندحر بمولو تماهركم يروح كوست تكبر جنزب ولا حنتي يبلكم don't just come in تاز إذا خدتوا مهارون ندحر لكم بعلهم أو تمهارون مالتي. Alright, I guess that's all we have. Thank you. What do we have? Tesla 300. This man, I know. Fight charge. Yeah, it will. Yeah. Yeah, well, like I know it's gonna be 300. Like 300 easy to yeah. Malit tina event and like 300 is gonna be easy for sure. Like, all right, dear member, so can you give me M1 again in detail? Yeah, M1 Finance. I'll look up to YouTube. Get correct. Like, yes, M1 Finance. Yes, M1 lesson again. Is that you mean M1 Finance? Like, with M1 Finance, especially about how to sell this. Yeah, we have it. M1 Finance I'll look up to YouTube. زرقي حيلهم please. أقول لكم حوات. صحيح لك I'm ملسكالين. أنت أخون رزينا. I know I'm listening. I'm sorry. Like what is this? بprivate غلا I'm listening حوات. بتوم نتمرتن دحري لكم قد مزجوب لهم ذلهم صحيفكم من يا. ملسوا لكم إيه؟ كوت أيتي very much link صدق لكم إيه؟ أو كلهم بتاعتهم. نايت مرتن دحر كوينو. نايت مرتن دحر كوينو. public جوبري link زيا الله. تمزجوا بخبله هلا ولا حنتي انت اشمي بلنا جن بزخونه برايفت ايم لسني حوات يا قرأتها
هيدسو نايت مرت حركين كمزجب يا صد رزينا don't worry مزجبا خسدلكم يا don't worry رزينا yes welcome هذا سحوي سلام دخا بقولك يا I'm sorry بقولك I'm super busy I don't have time يقرأتا يا بقولك خبرك أيكلن بروح حوي أبراهيم حوي أيتحزل لي you know كمزجب yes M1 finance which I أبتي حبش education لك ممهر حتى يسجرك no I سجرك وان تسلا ودي تينجل كانوكو I'm expected like easy 300 easy 300 especially Q4 كم زرخبنا earning دحر صبوا كيدوم delivery yeah easy 300 easy مالتي target 295 كاب كل تميت سبعان نلا على تكونيا for sure سكاب 300 مالتي زخونة نجر إذا خبر كل لوجن if there is anything أحوال economically recession كال إن دحر نقطات مثلا خوين we might see Tesla down but that's okay opportunity to buy what the to buy كال next week yeah ثلاثة نجر يتبين الله alright مرجع very important to you I don't want to say who's leading already so far تعزيكم لهم مرجع very important to you هذا job report very important to you like May end of next Friday زمن عارف مالك job report هيجي نسو job report اندحر كم تزع حالة في 354 ناب صراحة تقصيرهم unemployment لاون اندحر حزني job report هاي اندحر متيو unemployment أخوني لوك متيو then نزي اتنا inflation فره نبره انت خبري inflation كا هاي جزء خيري نمن هاي قبري treasure bond هاي خيري ولدنا هاي خيري so that's our treasure bond is high treasure bond high ስለዝኾነ ናይ ገዛ interest high ኣሎ because of what እቲ job report 250,000 ዝረኸብናዮ ናይ ዝሓለፈ መስከረም ሕጂ ከዓ ናይ ወርሒ 10 ጽባሕ ዓርቢ ሪፖርት ከምኡ ዓይነት ካብኡን ላዕሊ እንድሕር ረኺብና እቲ ናይ recession ዝበሃል ተቐንጢጡ recession እንድሕር ተቐንጢጡ inflation high ክኸውን ክኽእል እዩ ክብል ይግምት እዩ ማርኬትና inflation high እንድሕር ኮይዱ ከዓ treasury bonds high ክኸይድ እዩ treasury bonds high እንድሕር ኮይኑ ከዓ interest ወለድ high ክኸይድ ማለት so kind of you know deal with it بخمي ማለት so صباح عربي the most important لهنا not this عربي صباح عربي نسا خميت متس we like good report حوات good report لنا that way November شوعات متيوم ريت قرصو سلسته نتبت اللوانا عربي علت حدا ورح عسرت حدا ربع لا تكون زلنا مرجع علت عسرت حدا ورح مشتي دنشعو بعلوم فدرالس ورا عسرت حدا لشوعات زين سلسته days important أنا أبي واتنا دنشعو this year it's gonna end nice أبدو صبغ report ندحر رخيبنا تسلا سلسته ميتي هون اللعلوات كده this year will be clean good alright ثم زقبات بالكم تسقى مايكولا thank you تسفيتي he's one of our top تمهارينا شوعات عمد كاي مهار شوعات عمدك مزقبي yeah thank you guys alright thank you ودجاي انت اكبر مثل كابزا ايوان فنس اقول لك this 2020 conduct بس well this is Elsa according Cathy Wood 2023 Tesla is going to be كلتشحن 500 عند أباب لا تزال أنا ولا كلتشحن 500 عند أباب ذيك ولا شحن 500 عند حركوين أنا حنتشر that's is good still good telling you but Cathy Wood مخنيات زي ناي روبوتاكس كما ناي trillions of trillions كون مخاني يقمتها نساق باب كلتشحن 500 لا تزال within 5 years what is let me search this expected to Tesla 2029 مثلا yeah it's 2600 actually my goodness yeah she's right she could be right let me show you this but according to Satubla Zala comes Zala Tesla she could be right yeah like she says almost 2600 by 2029 what by 2029 2600 in the Tesla let's do this calculation okay انت اخيد our
rate of return 5 calculator احوال اهب الشرق اللي خوني let me show you this how we could be profitable مالتي هاي 2600 لا تلا حجز الله خندقة 354 354 نبلاينا so by 2029 إندو ولا خنقبرنا خيلنا so تسلا كاب 354 كاب 2600 هكذا مثلا like what she's meaning like أنت أتزارب زلايس لكتة annualized see almost 56.57 كتقبر يا مالك نزح مش عنا so إذا خلينا نقول كلنا let's go back to investing calculator هذا خلينا نتوينا حوال investing calculator so كندينا لنا 56 اوكي نسخة كبابي I like big number 5 شحنة نيروكا 5 years 5 انت خيدو 5 شحنة كا investigate you will have is almost $500,000 according to her well how about monthly contributed انت نفع عند حركون كا 500 قرش انت اتيخا my friend almost you'll have is $1 million that's why they are millionaire my friend who's asking many نزحت هايتوا yeah Elias sorry did I say Elsa Elias Kirani did you see that almost like 972,000 according to Catuit yearly I think so how much return can we have when we put our money in high yield Robbie high yield saving is like as of now it's like CNBC skill let me see that as of now if you go bonds 10-year treasury bonds in the gazika 4.2 yeah like 4.2 it's not a lot Robbie yeah as of now so Elias according to with 56.89 yearly تملاس هنركبنا تسلم عليك this is a lot this I don't expect that أنا ورا خلت شحن عام شبيت أنت مسيا تسلا by now 5 years good profit that's a lot of money all right thank you yeah Robbie yearly 4.2 نحرق كات treasury bonus let's say just two type of buying of debit and this normal and methods and then methods can be clarified as like buying of debt buying of debt snowball and methods and then yeah I have to update this yes I know there's two methods but I need to a little bit search yes snowball like did somebody ask me the same question this one yes I know these things but kind of I need to be update myself. I didn't say that. Every Habesha is going to be a millionaire. I don't say that. Like, no, I didn't say that. Like, if you take a risk, yeah, of course. Risky, who knows? According Cathy Wood. But this can be changed too, right? So this could be changed too. We don't know, but Tesla is going to be the most important, like the most important company, mostly make kind nigger and then robotax. Good, yeah. I don't know. Well, that to me, according yes, the history looks good, and then according even Elon Musk lo معتمال زبلون, the only one profitable to get company Tesla راح يبلع. ما هذا كله product يمصار له مالك. Yeah. So yeah, anyway, let's go move forward, guys. Thank you. Good luck, them investors. Don't forget to what? To invest when you have a chance, my friend. Thank you.
And also حبشة education أخوات 20,000 سكبت حوار. Let's push that 20,000 أو 20,000 حين دحين بس يحب بزح حسابك مهاري قليل. So yeah, this numbers. All right, guys. Thank you. Bye bye.